ebusia for any adofono mema obibia akwaba ede ebatuma GHS so Ghana wahala dwumedie ena eneden so many egusu amhwe na mosomfo muni aba ekwesikapa ena motimini ebusia for breaking news enedey ababeto eye yapono so sesi yi ede ebusia for esewani ensese ye ka ede echom ye former junior pastor ede ma ye yankasa ye papa eye bedu kobi acheseni din ede eye Osofo Appiah enede chese wakopiemu ewo eye Darkuman ama chese enpotamofo abrim no ani nyina eye alleged stealing bia akoso ewo eye Darkuman omususu se eye nua beme wakwakwa akowia eye iPhone 8 Plus ene de ekeka eye ho ebra se woko chop baby se wakwakwa akọ have eye some lunch ewo eye ehonum achese video no circulate ewo social media ene babia na ebusiafo eye video nim no ubehunu eye se eye a police phobia na inform asoni mu after the alleged eye stealing na akoso omususu se wabokrono. It is alleged say eye Osofo Appiah wabo eye krono ewo Darkuman na krono a wakwakobo no eye sem wokokowia eye iPhone 8 Plus ewo eye Darkuman be aya woko yese woko akwa pebibi edi for eye ewiyi achese nkrofo asonu mu ebrim no aposifo bebe piem ho na chese ye brim no fine a wo sha chese tama eye aposifo mpo asonu mu na wo mo ede no ekro no krampo no na chese nkomunya ye mpo a anko wo mo ebebro no ede account na so na as aposifo no etwetwe eye wo mo anase wo ma no metwehia no eye warning ntrene se de bi obia entimi emfa eye nsanka no ombetimi de no akwakotena eye kamu no makwakototo na no afa eye ensem a ekoso no eho na ebusuan moman kohwe video no embra ye ba ye beto aso Obia for the phone welcome for what do you see this here Obia for the phone welcome for what do you see this here Jewtiefo na de chia emo den afri oman channel e de bre ahwefo ene adofrom nyina omai wa wonitua video ya enna social media na pi ebebusa se eba ne sen ena eba ne sen ena ye den wa wonitua se the only Osofo a watunu din se ono de otwedi ampon agya no ema no adomachede wie no owie pe ena osan de atamide adomachede e de kan no ho enu nti no wa obeye ade bia no on de obedidi watem wase wa be kan enkosiade bia chem no medidi watem wase sana onyekopon e ka kire no enu nti sebio se me Appiah the B𝓮aten mano eso etre ebayi no sana otwedi ampon e de ba o me se eya ifandidi atem na be wo mu se anopai ya che eye abrante Osofo Appiah na ohwe nanim dua beatings ye koso ema mojampo enenam nanim bebre a sebe na noi asan asoa aka ho na asemi bae na amanfo ebuza se na ko ekura ba ne se kura na beatings e koso setiefo be kai last year noa mu ena ko exam omanka okọ akọkọ wo oba bi ena ewoi anya amaso
na onsu ebore ogbie enchanka Appiah the B𝓮aten de things afi bia no eya otan set good example ema asofo a omoaka oti ase han na my Bible nsem nchiro omochi no na obia pese omuhu wa de report enti a enam so a omochi Appiah the B𝓮aten my enu ani eya grada in a setting up hwe St𝒆a bekaya agrada say no my we very good woman to say ono no oya no say we osu bempa no ninsam ye bodo okọ nchen a my obeyi amon che say this seb you one da no o agrada say obeyi amon okọ nchen na say one da no na say o da no on the scandi obema empo TNT empo obema echi ma me no de sebe we obatan a ensem agwo na Appiah the B𝓮aten kọ nchen na my kọ da papa ya say ema ya o host the seat program ye fe no anan justice kwaku anan say ohia sika bi edia ye ne car issue bi na nomu na eya agrada yi ema no 10,000 Ghana cedi and say old currency ye 100 million. Now this kind man no say na a game na Appiah obo say one fast as kanpo ama the seat man and say justice kwaku anan even po na justice kwaku anan po no one cash we say oh yes ke bia say na a game na agrada this kind man ko wie no afia agrada hu say a game akọ we bon anka fast kan ebre agrada baka o say umfa ma no ene de bia so usore na atemidie na o twa agrada o twa bon Oma menu mienu ibetimi di ho adanse se enya agrada nko na otwa bo no sabi otwa bo Reverend osu bemba nyina enji no eko wi ase no ene ehun se sabi omo eni agrada eko ni beef anase omo a sabi omo ni agrada omo nko ni ye a omo ni agrada ewo eye ado anwoma so no sango foi ena Appiah the B𝓮aten onu ode no ho akobo omo ena ode agrada information no edi ema omo ena de bia no omo fire agrada me kan obiji se Osofo mame perpetual donko onu ena Osofo Appiah edi no ho akobo ena de bia fire omo fire no empo osan fire Reverend Osubempa ena osan fire Reverend Obofo ama Reverend Obofo kwa meso nya na obechi no nja asem we bae no obi afi se eye Osubempa anase Obofo ene hya ase na agrada ehwe se na wo de meka first time mami a onfa mami wo so sori a wo san edidi matem wo wie so a wasan ko join eku a omo against me dia ene me so kwan bi a mefa so a magim sika de memeje ena emle so agrada no eka se ono ni sika wo Appiah ono so ka so obeji a kese obeji kwa na Appiah na osu ampa obeji so na osu enchi ne ena agrada esuma ni squad say masa monko nemko ji emisika emame afi guys ni ko ya ujanfo epeso no ujanfo epeso no guys no omo eye to mamento wa onu tua say emetwuma enfo de edunu sa de ende ombe ya ma eni say omo eye ma no a police for be no masa yen transit emo amunyama no sa na omo che no a si asa minu ka say no omo wo police officer omo exo omonum asem trust me one hwe Osofo the B𝓮aten one hwe sabio obeda na jana ho o cha say ewiase no man chese me dwinwa obi asori aso ya Osofo wo hwe sa kwa we a me media enokode da o meka o ebi mo amunya Osofo sabi obi okwanpo on sefata kwam se we kwarisa anese youth leader mpo wo hwe Appiah we a chese on fata chese oni ene enumdie bia efa nyamsom ho onim nidie bia nanso wo se nyakopo na afre no wo ye den ekoka oti ase ene se oman agrada amai ya chi no nti de besi bia no ye bebre mo sa wo no oni oba date no se wa dampo oba no a wo wie a na oba no na tanfo no uno mo esan kwa 1 o san de neka ebe de na ye ntwa squad ema enti etiefo na say ena ebo hoti no ida bibi ase
Como come on, I'm getting casa de Deus. What's on the post this year? What's up to us today? O que vai no phone? Welcome for. What post this year? O que vai no phone? Welcome for. What post this year? Como come on, I'm getting casa de Deus. What's on the post this year? What's up to us today? O que vai no phone? Welcome for. What post this year? And same be say Esidia, a yebekwa akwakotra eye wanu asem statement ye de beba ababa betu edwa enti ebra ye twen eye sofo Appiah ni statement beba beto eye abonten se ye nokre se okokọ wi afon no se enya nokre se okokọ wi ye ni nyina na busuafo ye de beba ababa besum mo enti menyi wa fidie no emfa enye den every year hanum se won subscribe dia we nya akonya emfa mo se wo de be subscribe eye tu ye channel no na abusuafo ye gina eso no na ye ka se sense nsem a ekoso se obi ebetimi etwa eye video obi betimi aye bibi ede egu animu ase de aye common aye chese eno ne sense the trend of eye Ghanaians eno ni de sense yedwuma ye die ene gi se bibi ansi accident asi se wose ebu ani pakrampo de betwa mfonyi se obi ekon ye bekwa akopata krampo de mfonyi ne bekwa akotwa se eye bibi akoso chese ye bru obi e wose nka bekwa akogina mu agini pa no mfonyi ena ye beye de ye betwa enti wo ye bibi utu anamon bi wo dwin bibi mpose na wo susu bibi ho se wo beye akai hu se the error ye wo mu enye error chese wo betimi aye bibi a go scot free ye nkofo betimi video wo edi wanim ababeto eye embonten ntu utu anamon bi a enye utu anamon bi a ense emfata enye na wama wani ayeden adaho because se obi phone etimi capture enkwa edi akai hu se obeye the trend of the day obe trendy the whole day one shot crampo the whole week wudi ena beda eye apa esom se the allegedly na yede ato eye sofo eye Appiah so se ye no kra ebusuan se de bi kan yede beba aba som timenyi wa fide ni emfri anum na share your videos yi enso efama eye afoforo ewo all the social media platform eso metimi follow yen wo ye IG page ni Twitter page so @tumagh_Facebook @tumagh midin e de Arr_sted kapada sene ye besane share